Kendai ngut kirkod dengan neutral integrated territorial organization ne hito mentakas ngi lara yaki sa civil hospital shelo nak benta banda yaki medical check up kat kum kendon jeng an hasya bandra yaki sakaying kasari nak benta man panbor kanang buki puli kenyo man penong yaki jing tokit yaki ne kendai ngut la ban pen kenmau kini kendai ngut kirkod jeng neutral integrated territorial organization Teg belas akem nen kasngi namar kejingnya kelumar bana keleng kepulet kelak keno makidai ki badon keti ban thaw jing kelumar bat ban kawang mau ki pulen kana kejing jia klajia nen kasngi hakaba na keleng ki khod jong kahito adin galami na sadar police station ki bat mu ban lej sekretariat ban lej brad ki palakat bat ki banar jong ki nri ndapoy khmat jong ka office jong ka deputy commissioner jong ka iskasahil Keladon kajingnya penibor merkeliang hakabana kaliang pulit jong sukar jela ikhangi khot jong kahito panitur sekretariat nomor 8 jari ya kendon 144 CRPC kat bana kaliang jong khot kahito kitmu wet bantur badai hangne balami kajingnya penibor hakaba ladon ru kajing penbathai ki bom pensat khamat bat kajing bom kajing kit ikit khot jong keseng Dia bantu. Ini mati ya. Kali